Komalami Uganda foj botu duchu. Foj madir chiaro bolo we duchu mi komalami Uganda. Amaru daga chwako wewo wen kachela chel. Because ikian won kachela chel ngara chichel te unique in their own ways. Donc antina bieno atawne ka lok bene manok ikom gen motime kololo. An pe la lok palowe ena tima chalo fan pa palowe mi komalami Uganda amaro wewo. Cha nene beno pora ira ni oroto no miero bena mi tama machalo fan. Awero kaneno ki social media anpa o kololo inero magini ano time lok ni kono peke miero mio microphone ki luwe ni weng awinyo gen ma winyo weng ka concluding nyoro ni apa obero tie donc la peine matie eni yope ane obero national event keye kadong tie national obero national event ten lokani mieta nino Gemini omero bed equal in north, east, west, ki central wing omiono Gemini ki dividing equally. Yope ano bero pala did lobo and it was a political event. Kado apa obero ti ye unlowe mi komalami Uganda omero timngo kita wunu tiki tela mamekuni omiro bet ping unlo lutela mi palowe mi komalami Uganda no ki actually savage on lao kere ki West Nile obet ping ikachoke luwe ka chel ki wunu lutela weng chukate ki resolution mameku eni nong petian ki chel ma ana nero ko of similar kind in social media konglo obet ping onyak onen gen me atima obet kila ping ni gina kiren titi mepe ngo mado mier watimu kun pe obet ka poga kira chalo jomo kene da hola da menyer ne potim komena poga obet pe otwe tamu achel donc iberu pinyi ukatiki resolution mameku owek Gemini oberi church chu nyo twe chunyu kama no beru ti ye kita pe kin apia poga mano kinyore kum jomo chiaro kera chala de lo yo beru won yo kanoni donc en bene pian kita wa ke yo pe anu beru yo mingo ma daga lo kumga chunyu bie omiro o chwal duonu bore mano o choya pen it has to be official gen mati official not ya lokani ko ma kan mati kila chaw Gemini po worge mabe omiro choya chuchwal waraga ya ni bot en kuno omiro eno time gino ma mi ario warga mukene bene o chiare bot no president palowe mi Uganda tian maduong koko anero kati e media ma ake bolo we mi komalami Uganda koko mogo pol kare beru ni luwe mi komalami Uganda wayne ngop gen peke chulo gi mabe event organizers pe chulo gi mabe compare to ngo kago go omola we ki ngo ki central media ngo komalami Uganda lima ki miyo ki John Eoni don mama luwe mo kene go wera bene machalo koko mamegi obet piny kachoke obet kigien makilwane memorandum of association pian eni dong tie machalo organization obet kigien mano governing because memorandum of association eno beru document mano tie chiek mano governing organization no company money obet ki kon gien mano uno setting you mo kan tie mano miro no lowe in a big number kit any obet ki kon work de we no miro beri church o team Gemini in term of a contract
nen luwe me diere ka eni gino lim madiet lok me bedo kono brand ambassadors gi pa company ma pat gino lim madiet eno ka ini tiare ko malmi Uganda no ni luwe pere o tigi dul company mo chalo MTN gi chalo Coca-Cola gi kono Pepsi gi anoni pengo peke mero mio contract kilo we me ko malmi Uganda wa ben go non ben chen ma don kita gen mio kere idiare kanye cha po ati ma dire e kom dano me ko malmi Uganda lo entirely kere pe lo we kan batman don frati lo pilo we obed pin kono ket condition gi ka gen company anu machalo MTN ka nga gi nero ni bene biachara gi bene miete miero bed tun ko malmi Uganda chu miero bene go chak mio contract go chak mio bene business kilo we mi ko malmi Uganda we bene go chak no ngulim we bene ko go lake unjo mo yubu event organizers o mi lim bene mabe kilo we mi ko malmi Uganda we bene kong lungu chak gedo ori mo kel macharo neno luwe mi central gi timune uchere central ko nen ori ma jonem gi vore no or ma megi manu gere be pa mutaka magi ngwejo kere mukene tie mabe wer we mo mano be just gi mielo biet ki kano be wene be pewa ki meaning eno ka idu ko manu ga noni luwe gi wer quality we lokman ni luwe me ko manu ga na ko mier go ti yes o mier go ti mater eno jone don gi ti mater do gi we ma ti quality ma no meaning ti e pole majority wen eno pengo ko pa luwe no pe kalake pengo kon pigiti ga bedo no bene level me ko ken machalo media luwe me diere kanyi support ma ke meaning gi ti ma pol mo kane ne achalo en yo mo lima ke miyo ni lima damba million mono maduong ata advertising pe product mo chalo pa MTN gi ko company mo madon inon gi yaro jo matun kane gi tiu mi diare gi tiu ketgi an ya umiro won machalo we me kumi ko manu Uganda we awani o bet pinyo cho o ti o ket ki condition o we company madon gu chak bene miyo be achar kilo we me ko manu Uganda bene pien be achar gini wen bene giti ne we ko manu Uganda so pingo gen miyo contract gen miyo be achar kilo we me diere ke kan o bet pinyo bet kila penny ngoma we won politika don cho kat ki resolution kati gien maone ke macho wrong solving kere permatikin yo mo kan kati e mano mi alwe ma pol o bet pin jemo beri choy we gien mane ka bino won ma chalo we won we non ma be eno jo magira chiaro ke pin gi chagol gamli mo ma tiam pol kare gi baro jeme a winyo gien makire en be social media antane ke wa en ngoma ana winyo gian ci obet ka choke da mogo obet ka choke mano mineno mano bero ki focus mineno kid ma chalo won luwe me ko marmi Uganda ko ram la kekere eno pe log me da tele gi enni obet pin ka choke ko ma kelo development we obet ki ripe kinu apa obet pe gien mo yob mo kan tie mano miero no lo we in majority obet ki gien mano choya no bero ki condition ma o mio ki jomane mano miero tich kweduni ano miero gulo be miero welchen mano penyo eno miero ben ki mini wo chiko ne an ka ko po belake ane na bero ngal ma pe ki chun minyere koma kom kwana we ono anero ni ka gien makete ni won machalo we o chako moko tam wachel project ma kan gien ma kan mano bieno o mo tam chel man kuiti ka bieno en jem ma pol tika bieno ka o mo tam wachel kono setting terms and condition ma meku ni ko miero tik kwedo machalo we wano miero we chen makete ni that no one way miero no benefiting depending on the kind of way mano ngal chel wero chiko nan cho rubet ki ripe o ti ka chel ana